Minkejja l-ftaħir kontinwu dwar is-sussidji tal-enerġija, il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi u l-backbencher Amanda Spiteri Grek ma qablux dwar din il-politika tas-sussidji. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha ftaħru dwar is-sussidji tal-enerġija, Net News staqsa jekk jaqblux ma' statement li jagħmel wieħed mill-kollegi tagħhom u derċar illi l-kelliema tal-Labor kienu skomdi ferm wieġbu. Subsidies are not meant to last forever. Ma taqbilx ma dak l-statement. Sussidi għandhom jibqaw sakemm inkunu qegħdin nħarsu lill-familji. Għaliex Clyde Caruana qalu dak l-statement, ġifieri tajjeb li ma taqbilx miegħu. Inti qed tgħid li mhux qed naqbel jien mhux qed ngħidlek hekk is-sussidji. Jekk tixtieqhom li jibqgħu mela allura ma taqbilx ma' Clyde Caruana mhux hekk. Subsidies of course they are not meant to be there forever. Ma l-statement ma taqblux mhux hekk. Le, il-Gvern Laburista F'Awwissu ta' din is-sena se jkun qed jiskadi l-kuntratti li għandu l-Gvern mal-kumpanija li tipprovdi l-LNG lil pajjiżna u li jħaddem it-tanker tal-gas f'Marsa Xlok. Iżda mhux tal-li l-Gvern għadu ma laħaqx ftehim biex ikonna supply ta' gas tal-li issa id-deputati tal-Labor lanqas qed jaqblu dwar il-politika tas-sussidji.